Koja je razlika između svetog mira i svetog ulja? U današnjem videu želim da vam razjasnim ovu razliku. Sveto miro je jedna posebna tečnost koja osvještava jednom godišnje patrijarh. Da li ste znali da nakon savršetka krštenja se vrši sveta tajna miropomazanja gdje se upotrebljuje sveto miro? Također postoji jedna pojava kada svete mošti počinju da mirotoče. I čak i naučnici ne mogu da objasne tu pojavu, ali se stvarno dešava da svete mošti mirotoče. Uglavnom, sveto miro dolazi u ovakvom pakovanju i kada se ovo otvori ima jedna kuglica i mi hrišćani možemo da pomazujemo naše čelo u obliku krsta u znak blagoslova. Što se tiče svetog ulja, ona se jednostavno uglavnom pakuje u ovom pakovanju i to je osvještano ulje iz kandila. I ovo se može također koristiti kao znak blagoslova gdje možemo također da stavimo malo svetog ulja na prstić i napravimo znak krsta na naše čelo. I također sveto ulje ima i tu moć, hvala Bogu na tome, da kada mi imamo jednu vrstu bolova, na primjer na ruci, mi možemo da redovno mažemo sveto ulje na to mjesto i ako imamo vjeru u Boga i vjeru da će nam to sveto ulje pomoći i naravno dosta molitve, Gospod može da nam usliši molitvu i da kroz sveto ulje te bolove nestaju.